Sekunjalo bekunene, the Rubicon Sports Show is back. Once again sibuyile kunglesine sithi sinivusele nje bonkosi lishonile ilanga nalomuhla sithuka kuyo impela sonto lenkulu lebe kwendeka lokunyenti kumbe sibonile kudlalwa netimali letinkulu nje imidlalo lapha leminyenti nalapha nalapha leminye lebe ifika kweqala eSwatini lesibonile lobofaka khona uhulumende welive wagcina nawo sekafaka sandla uhulumende washo necicizelela ukuthi cha indlela lekhambe ngayo imidlalo lenjena funa isale ichubeka ngayo yonke eminyaka kubhake sitawungena kito leto tindzaba leto singakachubeke kakhulu kumbe ngathi introducer as your co-host ngiChris wakadlamini ngihamba naye umlingani wami Sibusiso Masilela naye lotawuthi nje fahla nivusele bekunene. Sinivusele masotla mahle kulo hlelo lento Rubicon Media Group Sports Show kuyinto kokutontolela temidlalo njalo ngeliviki. Kunjalo ke bekunene indzaba kumbe lesisuka kito letinye njengoba bese ngeke ngasho ukuthi bekunyenti bekwendeka even siyibonile FNB Golf Challenge le sponsorishwa ngilo libhange lasekhaya iFNB eSwatini lebe khiphe khona zizumbulu setimali letinganga 2.5 million bakanye nabo partner babo ba South Africa lababuka yona igolf iSunshine Tour lapho ke khona kunabo maguzumbela begaluva khona ama professionals la dlala cishe emhlaba wonke lesibabonile afika la veni lethu labanye aqhamuka khona ngesheya kwetilwandle njengoba nje lesiqoqo sigcine sesihambile utawuva ukuthi futhi utawubona sitakutshengisa nokuthi sihambe nabani sihambe naye umshayi wayo logaluva wase-Australia lo Austin Bautista lo dlale kahle kakhulu ke Masilela score sakhe nawubuka nje udlale -17 lokuyinfo lenhle u18 holes apha ezulwini Golf and Country Club lekuyicause naye lakhuluma ukuthi cha uhambile amakhozi kobhaleya ingenye lafuna kuphinza abuye kiyo njengoba simgadzile ukuthi utawubuya next year lato defender lesiqoqo sakhe. Masilela ngicabanga ukuthi uyibonile nawe legaluva ukuthi kukhona lokwentekile lokugcina sekushiwo nanguminister ngayo ukuthi more than the main challenge legcina lebe inadlalwa lo 2.5 million ngabe kunemaswati khona la 13 professionals na 3 wema amateurs la qualify kungenela lo mdlalo lo. Yes asikawabone emaswati angena kulo top 50 lothatha lo share lo 2.5 million Vunganze kodwa info lenhle leyendekile Vunganze FNB introduce i-Junior Golf Day for the first time kulo 5 years solo yaba khona FNB challenge info lena kwangihulumende kakhulu minister waka sports and culture Bonganzima lo shilo ukuthi cishe kule galuva yena ukuthanzile konke lokwendekile kodwa his best moment was last Friday nakabona lama professionals from overseas from as far as Indonesia ba trainer labantwana babafundzisa labo ma tips ekushaya galuva ezange ezibo 12 years children were there even younger than that now khuluma nabo nje boba kutshela sibanabo 10 banabo 12 banabo 18 bonke bebafunza igaluva kulabo 4 professionals bekakhethiwe lapha khethwa ngoya MTN and labanye bakhona bekungilaba vele labagcine bangenile nakule prize list ubonakala ukuthi cha lizinga labo lisetulu lekudlala liseqophelweni nalabantu fana lokwabonakala kuyimotivation lenkulu kibo lilanga labalijabulela kakhulu. It was just a very memorable 2 hours for the children lapho bagcine Vunganze babanika certificate the appreciation ukuthi cha imbo lebangayoyikhohlwa nabo ukuthi FNB wasendela nawo nathi sashaya igaluva ngoba kusasa ngeke wathi ngendeka sikhanze ukuthi sengiwe ama professionals bona lawa lanikwe certificate namuhla few years later ukhanze ukuthi sengiwe ama professionals ladlala njengabo James Pennington lesingakamboni ke bekunene siyeva ukuthi naye kungathi igaluva usesemile kodwa sithemba ukuthi sitamthola ezisaqhubeka nawo so sport show sibuye asinethulelela ukuthi ingabe yena asikambonileni this year kule galuva ngoba wadlala kahle last year waba one of the best wazis wangena ku top 50 wathola naye zumbula washare leso zumbula sa 2.2 million lebesikhona last year until ke this year imali inyuswa ngalo 500,000 maka Sunshine Tour labangetha tukalo 2 million wa FNB. Vunganze ngicabanga ukuthi igaluva ukawabona besihostile nje recently ukuthi mangabe kufika timbo lenjengabo Junior Golf Day ngulibeka phi live Inkosi uteka yona kusinika lithuba lokuthi sikhone kwakha lekusasa lalemidlalo sikhone kwakha amagolfers zethu lamancane latawukhula agcina afike ku professional level esigabeni lapho lo mdlalo uconnect ephilisa ngawo sinayo nje iexample ya Nobuhle Dlamini lo wakhulela balobamba lapha enkanini afunze St Mary's wahamba wodlala South Africa nyalo sodlala emavekatini la ngesheya uyadlala ku Australia adlala ku France adlala ku England adlala South Africa under the Sunshine Tour ungaba nje kubonga lona libhange nokuthi lilethele le initiative development kuthi ngoba ngabe singeke sikhone kuwina ku the main category but i foundation sinayo siyakhona ukuthi singamaswati khona sakhala kusasa lalomdlalo
Ngiyativela ke bekunene ukuthi vele kude sport lesingaphumelela ungakaqali phasi ku grassroots level. Funa ukuthi akhona loyo professional lokhona labo bo MJ bakhona bo Pennington lesikhuluma ngabo labayidlalile leGaluva balimelela live kwabonakala ukuthi cha nathi singagcina sesithatha yona le Kings Cup nabo FNB Challenge ngoba ngona ama tournaments eGaluva lamakhulu lesinawo laSwatini. Iyalandzela nje Kings Cup enyangeni letako sidabe sihlangene Phinze Ezulwini Golf and Country Club. Nawo ama professionals aqhamuka khona ngaphandle ka Big Easy Tour lengiyona partnership nayo Kings Golf Cup for this year's tournament. So iGaluva is one of the sports lanayo lekhona longaya uyoyidlala futhi iyafundiswa lapha ka MTN ungaya kumbe kuleyo makhozi bomananga uyocela nakhona ufunze bomba bane golf club ibakhwala batakuthatha bakufundise bakuthathe through ugcine nawe so professional. Vunganzi lokunye lesikubonile even youth sports games eSwatini youth sports games lobe kuyimvela bekukusha eveni ngicabanga ukuthi lapho ungasithatha through cause ukhavile cishe ema events abo iweekend yonke. Teka yona Nkosi livela kangwane nebalingani lo base Lesotho neSeychelles bebala eveni batodlala ama youth games lamini atha icategory under 20 development kuthi silungiselela ema youth Olympic games ngenyanga yenyoni ngaSeptember eSenegal phinze silungiselela indlamini ama region 5 games eMozambique ngaDecember bekudlala kwenkosi Olympia Africa Center Somhlo National Stadium enjabulweni besine swimming dekubhukusha Olympia Africa besine basketball bekudlala 3-on-3 lapho niba ngi3 indlala nibe ngi3 bekudlala amavulo amathathu kube nevolleyball kube nema athletics kube ne special olympics lamini lapho kudlala abantwana labaphila nekukhobateka tsite ngetengqondo kepha inhlangano ya IOC nabo Commonwealth Games sebathi wonke akathole ilungelo lokudlala ama sports kungayingethune isimo impila nesimo lesithide. Okay. Sibonile ke dlamini bo taekwondo kudlalwa lapha si dominators eSwatini lapha bekulandwe ama athletes from the 4 regions of the country. Singambonga nje iyoga naye eSwatini Sports and Recreation Council ngikusekelwa ngelolitiko letemidlalo netemasiko nokuthuthukisa temasiko ukuthi bacabanga ukuthi ba invest kule initiative lena cause le initiative lena dlamini nawo umbukele ekhaya itasita kule high performance strategy kuthi nga2036 sitakhona dlamini ukuqualify lema Olympic Games outrightly noma Commonwealth Games hayi lokufutwa kufakwa ngelibhara. No kuyevakala Vunganze solo sikhuluma dona the development bomcoka balo kungako na hulumende ke avunganze ngicabanga ukuthi agcina athi cha le midlalo ihambe kahle kakhulu andikabonakala ukuthi bantwana bawuthakasele kunelisasasa khwala futhi abayisa khona kito temidlalo tema talents abo ngingako sekuthiwa cha itaba khona every year hose naseminyakeni lotako sivese Nkosi sidabe sinawo lo mdlalo weSwatini Youth Games sithemba ukuthi nemave abo makhelwane atawugcina ngeteka futhi for itongeteka nale competition Vunganze. Kunjalo Nkosi mina nje ngesifiso sami bengibhekile ukuthi ka boxing sidaba nayo eMozambique lesethethe ehambe emabanga lamathe ka boxing sike sayibona ku President Cup lebeyise le emanzini exchange ngamanzini eNgwane Park nawe ibhede ya president wa eSwatini Boxing Association Webster Kalkhe bafike basinike competition dlamini lenkulu kakhulu sakhona ukuthi lama boxers ethu la gcina aye eScotland bomukelo dlamini nasiboniso kwavela kade bakhona practice cabanga ukuthi beku edition ekuqala lena Nkosi sitaphize sibone probe nabo South Africa babutswana sitokhona kusishare neligwayi ezemava alangendazi sithi sesenyukela ngehla ku continent kuma sesiya emhlabeni wonke jikelele sikhona ukuthi le exposure siyithole kube imvelo siyidayila hayi ukuthi iqhamuke nje ibe ngathi iltons. Vunganze uteka yona makakhuluma ngaScotland bekunene ukuthi besinabo labasimelele eScotland ukukhuluma ngawe ama Commonwealth Games labe wa hosta khona eGlasgow labe sinawo khona Dingijimi sinabo bashayi badodbakela sinabo lababhukshako labe bamelele live khona le kodwa ke noko akahambi kahle sesibuyile sesigangwane siqale phasi njengoba nje kusetshenzwa yona development iminyaka ke ukuthi uinvest Vunganze kuze ufike kule podium kulama events of this high level bo Commonwealth Games ama Olympics ngicabanga ukuthi silivele encane nje leSwatini kukhona letingomba ukuthi nasinga investor kakhulu sitawugcina sifika lapha na ubuke ama signs have been there already siyaqhubeka siyembili and ngiyabonakala ukuthi cha akusetshenzwa ngedevelopment Vunganze ngiyacabanga ukuthi nje nawubuka kunemidlalo kumbe labanye labangawunaki kakhulu uSimaswati wehockey ukhona nala kangwane uyadlalwa njengoba live nje belihambile liseZimbabwe khona abantwana beMaswati bebaseZimbabwe bekunene
badlalile abantwana babuyile itolo sibonile injabulo sinifakele ama-page nethu eSwatini Financial Times ka-Facebook nayibona injabulo uyebatali ukuthi bantwana nabo babuyile and babuya badlale kahle lena Vunganze ngicabanga ukuthi bawukhona la kuhlanga nje itwala abantwana eborder engwenje itole ebusuku bengikhona Nkosi bengikhona Mlangeni ihockey masotla mahle beyise kuZimbabwe Open Series lapho besimikusebona abantwana bebafana nabamfana batane kepha sakhona ukuthi sifike kupodium Nkosi outright sithole ama silver nama bronze and na ukhulumisana nabo bocoach balelikhethelo bo Dinave Mshavi ube ukhombe ukuthokota kakhulu nekujabula ukuthi lekusasa lalomdlalo licakazile impela because ushite ihockey baneliphupho nelithemba ukuthi one day sitahamba sekuma Commonwealth Games outright qualification sekuma Olympic Games because ihockey phinze is a Commonwealth Games sport phinze ikhona nakuma Olympics sengukuthi kufuna ukuthi siqualify Cabanga ukuthi emalungiselelo ngomdantamba nje sibona tough competition lebe iseZimbabwe siyabona ukuthi sifike kuphoda mina ngibone kahle ukuthi ngomfuna sifike emdlalweni wayo lapha sifike khona namuhla ngicabanga ukuthi iqale 10 years ago kwenza so lama age groups lesinawo lawa ngiyona age groups efana masicala ihockey mayiqala na 2016 ngaveni saqala nama age groups lawa lebeka ama junior ethu and labantwana labaningi baku 8 years 9 years impilo yabo saqala lapho ke that's why nje lama results esathola konyalo results abuya kulo msebenzi esifakile ke for past 10 years. Ngicabanga ukuthi bekunene Stanbitela bona baka hockey sebatawuchaza lo mdlalo ukuthi ukanjani and na ufuna ukudlala ubakhanzaphi ngoba kunemacembu la khona kune league lekhona sitababita sebete basichazele ngawo lo mdlalo nathi sitawukwati nani ndawukwati kahle ukuthi cha eMaswati awadlali nje ibhola kuphela kumbe awadlali itibhakela kuphela awagijimi kuphela kunyende lesikwendako bo cricket bakhona la kangwane ikhona ne rugby but ngimidlalo leyo kumbe eMaswati la yayibukela ekhashana ukuthi imidlalo le foreign kani ikhona imidlalo yabo bonke abantu ema talents ethu abafanani bekunene Vunganze singaka siphuma nje kuleti Vunganze ngiyabona ukuthi khwalo kwendekako in terms of bo Highlander kukhulunywa ngabo homecoming ingqungquthela labayibita Prince of Wales ngiyabona kwendeka bo media accreditation ukuthi ngabe ugatheni Vunganze nakukhulunywa ngehomecoming labanye ndi already bagadile ukuthi kumbe umphathi wabo lo president longangasho Mamkhize Mkhize kumbe utawuqala ngekubajabulisa nje ukuthi abathulele lelo jezi elimnyama naleli mhlophe njengoba akawathembisa ukuthi yena bantu labakhuluma uyabefa Nkosi emabomba bheke khona abantu baseMbabane one of the oldest teams in the country Mbabane Islanders itabine homecoming takhumbula sileli qembu dlamini lafonyiswa ngomnyaka wa1952 khona eMbabane eCollege lase Escott nelo sekuthiwa iCourt ushite ke Shoni Mkhize ucela bonke abantu beHighland baphelele ngetinkani batolungisa ama differences bebanawo sibonile last year badlala nga black and gold kwaba nekhala lapha nalapha labayibalandzeli bakhala base team abasayati sebahlukene nayo ukwalalela weMkhize sesibhekile ukuthi akulungise ngokuthi kube nalamakhala labakhala ngawo phenza anvele nabadlali labasha dlamini siyabona amanye amaqembu nisengizeni hotspace ba-unveilile Monene Pirates ba-unveilile nabo balandzeli bebaHighlanders singicanga sibabheke kuboneke ehlabani letisha kunyendi bekungenele sikugathila kuleyo msebenzi lokumnyendi kutawendeka ngaye ngimgcibelo lapha ePrince of Wales kusukela ekseni ngabo bathe ngabo 10 Vunganze kutabe kuhlajiwa ke lapha kudliwa inyama kumnanzi so ungayi lapha wena bekunena uthi kumbe uyowona kani lilanga lekujabula yekela abantu abakhulu bajabule iqembu leli lelive lelikhona lelatiwako nala Africa lelatiwako cishe emhlaba wonke kuyacelwa nje ukuthi niphume nibe sive nifike nijabule lapha nigadze ukuthi banifulela ini thina ke sikubukile ukuthi cha wamkhize vele nakakhuluma ngehomecoming usho ukuthi kuyobe kuyingqingquthela kujatshulwe nathi simedia kunyende lesiyokuzuza kumbe sibuye sinethulele ngakusasa ukuthi bekwendekani lapha nokunye nokubona leso sikhathi kuye ema online pages ethu lesinawo ikakhulu iSwatini Financial Times ka Facebook nilandzele kakhulu naka YouTube ke sikhona ngasilandzelela njengoba la sport show senje nisilandzelela kakhulu epage lethu njalo ngabo 7 ngalesine nakhona ku YouTube sikhona ngicabanga ukuthi Vunganze a parting shot for us we have a team of ladies that's going to Botswana for the COSAFA Cup Champions League qualifier insingizini Hotspurs ladies ngiyodlabini teka yona bahambile bo champion be women champions be Eswatini Women Association bosimelela khona eBotswana
batawudlala neMamelodi Sundowns, badlale neSilver Stars eMalawi, badlale nayo iCosta do Sol yaseMozambique. Sinelithemba ke Dlamini ukuthi insingizini noSpurs itawubreaka lama barriers lebe sinawo eSwatini ukuthi singakhona ukuqualifya. Seke sayibona iYoung Buffaloes before kule edition nayo beyiseMalawi yafika kuma semi-final, but even though yayikhona ukuthi iqhubekele kuma finals ukuthi bese iya African Champions League, but lokho kwasinika lithemba. Ngicabanga ukuthi insingizini noSpurs iinvestile. Nawubuka ukuthi ike yabo Orlando Pirates Cup yadlala na iMamelodi Sundowns, isayinile badlali Dlamini noNjabuliso Mohale bekadlala ke Buffaloes ube South Africa lo dlali olumelele iqembu lesive yes kuKhosa naboneliswa ngcamphalala nomfundo Bhembe labo badlali besithebe bakilo leli qembu lesingizweni. Ngicabanga ukuthi nje eMaswati angalithandazela leli qembu lisesekhona evela laseBotswana eHaberun labo basimelele khona ukuthi nathi kumbe siyayibona imali awudlamini kwaFcon ifike kuma finals, imali awucishe ku region yethu nathi kumbe insingizweni ngasinike ibase ukuthi ku-women football team setishintshile labadlali imajority 90% of team insingizweni ngeMaswati. Ngicabanga ukuthi international exposure labatayithole eBotswana itawusita ukuthi nesithebe esithuthuke nesesekuKhosa Cup nema qualifiers abo Women African Cup of Nations. Now ngicabanga ukuthi Vunganze usawuyibekile bahambile bosisi bekunene sesawulandzelela ukuthi badlala kanjani. Usabeka yona Vunganze kunedindzaba kumbe labanye ndlela bangafuna sithi igcizelele la kule sport show singakaphumi. Babane Highlanders neKaizer Chiefs siyade ukuthi Highlanders bekunene ikhona khona eSouth Africa solo yahamba kumbe enyangeni yengcile lapho ilungiselela khona isizini lentsha. Siyagathi isikhathi le Saturday batabe sebabuyile but batawuqala babe nemidlalo neKaizer Chiefs kuliqembu lelikhulu eSouth Africa Soweto eMacLemore Boys. Vunganze ngicabanga ukuthi ungabathatha babukeli ngaleyo mdlalo nje ubathi kancane ukuthi lo mdlalo loyo ubekwe uhlelwe njani. Nkosi Nasiva ngabalengani bethu baseva kathi laba 7 laseNingizimu Afrika esiKwahlande lo mdlalo utawudlala kusasa eNaturena utaba behind closed doors lapho eNaturena la kuyibase eKaizer Chiefs ivillage yakhona bajimela khona bahlale khona. Ngicabanga ukuthi imbabana Highlanders utawusita lemidlalo kulungiselela i8 Bay Trade Fair Cup. So ngonile amanye amaqembu asasalizinga labo le preseason balibeke etulo insingizweni noSpurs Monene Pirates mbabane Swallows ihambile yodlala eTS Galaxy Royal Leopard biye eBotswana. Lokho kusinika lithemba ukuthi sitabone season le competitive. Ngiyakhombisa ukuthi imbabane Highlanders iphethwe ngumvulo ngomkantshubovu eNingizimu Afrika ihambile uLundi KZN lapho bekunensingizini kuna uLundi FC neAmazulu kuthi lama slowly but surely Dlamini baphathi bakangwane bayafuna ukuthi lezi zinga liphakama. Bekunene cha sesitidekile bekunene sesingete sanza kakhulu kuvalelisa nje sesingathi congratulations to FNB Eswatini for a successful FNB Eswatini Challenge 2026 which was the 5th edition. Congratulations to the champion Austin Batista. Congratulations to the best 3M Eswati who shared the 60,000 prize with Brendan Udreni taking the top spot, taking home 30,000 emalangeni. Ndokuyinfo nayo le ndi welibhange ukuthi cha noma ngabe eMaswati angasaphumeleli kulo top 50 ukuthi abambe lo 2.5 million nanawo athole something, but nangi 60,000 walabo labataba top 3 best of the Swati team. Bamane bashare something kungahambi yonke imali yengaphandle kude nabo batawuthuthuka abathuthuke bayembili. Singasho sibonile namula sport exa national black ball championships takaphuli ke leto letidlalwe etafuleni nakhona sibonile kumukeliswa ama-champions ngaye umgcibelo lapha kumahlanya conference room lapho yaphele khona cishe 6 wema-categories lokusho ukuthi 6 wabo-champion labasha belive laba kutawuphinza bamele live emidlalweni ehlukahlukene ngaphandle kwelive njengoba sathi nje ukuthi lo nguyena athethe isicoco sema-ladies category new national champion Mbali Dlamini lodlalela kuluthe pool team utawuhamba nga-October ayosimelela kuma-Commonwealth Games kumbe lapho atawumelela khona ipool for the first time nathi sitawudlala ipool kuma-Commonwealth Games simelelwa ngumuntu Mbali-ke uyaqala kuyiwina le championship ushaya i-champion lebeyiwina back to back iminyaka elandzelana lemibili nqobile Sinqobe Dlamini lokwatiwa kakhulu kuyitote pool Masilela. Ngiyacabanga ukuthi asithi siphuma sithi cha siyanibongela nonke bekunene nina lenwinile nalenjabile nalomunye utawina kusasa live lethu sport show ngesenu siyanibongela.